Nedaleko od Ugare se nalazi jedno seosko gospodarstvo, malo izdvojeno, nije uopće u selu, ima oko njega puno prostora, pa oni onda uzgajaju i patke i tamo liste i tako svašta. I dođem ja jednog dana poslom tamo, a pošto su oni imali te patke, ja sam htio da nabavim patke, ali su me njihove velike patke me nisu zanimale, ja bi neke male. I dođem i na iznenađenje vidim tamo patke ograđene u nekom improviziranom oboru, male, a zamazane i tako. I ja kažem, a tamo je došao njegov otac, ja kažem, pa joj, pa šta imate male race? A veli da. Pa rekao, pa kako, to ste sigurno uzeli jaja, odnesli ste u inkubator, pa kažem, kaj bi odnesli? To su naše race, izlegle veli snijela. A kaže, ja velim, onda ste imali sreće s tom jednom racom. Kaj s jednom? I još dvije, veli, sidiju. Pa gdje su? Pa jedna ti je u Seniku, u starom frižideru, a ova druga je u podrumu u veš mašini.